može. Evo ulazimo u Drivušu, tako za moje Drivušane da napravim jedan fin snimak, da vide svoje rodno mjesto, da vide Drivušu. Mi došli ovdje da pripremimo sve za Teferić sutra na Janjičku vrhu, pa vas ujedno i pozivamo da dođete Drivušani. Malo okreniš lijevo desno da vide ljudi svoja sela, kuće. Znaš, evo kuće od Špirića, gore sad ćemo naći. Znaš, ja, snimiš da gore kuću, više Špirić, evo ovdje kuća, ovdje kuća. Evo, samo drži kameru fino. Super. Lijevo od Miležića, ovdje kuća, dole pogledaj kuća. Sad prolazimo kroz Drivušu. Drivuša se izgradila, malo je drugačija postala nego što je bila. Eto. Okreći kameru malo lijevo desnici. Znaš, malo ovako lijevo desno vidi ljudi sve to. Evo šta je Drivuša doživjela. Da ima i džamiju, to nikad se nije moglo zamisliti prije, ali to je vidiš sad realnost. Znači, šta je tu je, ne? Imamo i benzinsku u Drivuši ovdje, znaš. Ja nemam benzina, trebam tankat, ali sad pošto snimam ne mogu. Evo sad ćemo na željezničku stanicu metalno propalo, nema od njega ništa. Znaš, iskrivila, morat ćete biti lijepo licija. Znaš. Evo sad ćemo doći ovamo do željezničke stanice i krajke. To je to. Nisam mogao snimiti ovo svoj da pijemo. Metalno Zenica, metalno Drivuše, gdje je radilo dosta ljudi, prije sad nema nikoga. Željeznička stanica. Znaš, sad ćemo gore na okrajak, silos. I to je to moj Drivušan. Kad se budem vraćao u kuću, raspustće snimit ću vam snimak da imate evo ga silos, gore okrajak gdje se živili moji Milići, Ercegovci, Gorci isto živili. Evo prolazimo sada. Tako sam napravio jedan lijep snimak. Pozdrav svima od Stanimira. Pozdrav. Spušta kameru.